Pozdrav svim ljubiteljima oružja. Želim da vam pokažem pištolj koji sam sebi kupio. To je Ruger Mark III u kalibru 22 LR, znači malo kalibarski. Što se tiče ovog pištolja, izgled ovog pištolja, poluautomatskog pištolja, je sličan Lugeru. Samo malo da smaknem. Lugeru 08, P08. Ali mehanizam je kopiran od japanskog pištolja Nambu tipa 14, koji je dizajnirao Kiichiro Nambu 1902. godine. A bio je u proizvodnji od 1906. do 1945. Taj pištolj izgleda ovako. To je Nambu. Po ovom pištolju je dizajniran i ovaj pištolj koji ću vam danas pokazati. Iako je Nambu jednim delom, iako on liči jednim delom na Luger P08, on nije baziran na Lugerovom dizajnu. Ovaj pištolj je, kao što sam rekao, u kalibru, malo provjerim, u kalibru 22 LR i veoma je interesantnog dizajna. Cev ovog pištolja je od punog čelika, ili tako zvano, kako ga zovu u Americi, bull barrel, zbog ove, pogledajte samo kako to izgleda. Znači, to je stvarno teška cev. Znači, na nju se može montirati čak i prigušivač, što je dozvoljeno inače u Norveškoj. Inače, ja sam u Norveškoj, tako da je ovdje to dozvoljeno. Šta bi još rekao? Malo o dimenzijama i karakteristikama. Dužina cevi je 13,2 cm. Po mom nekom merenju, njihovo je to nešto u kako se zove, ovim inčima. Dužina cijelog pištolja je 22,9, aj baš da proverimo. Kod mene tu izađe i 24. Stvari, da, kod njih kažu da ima neke razlike, sad ne znam u čemu je. Između 22,9 i 28,2. Sada, da li je to kad je navlaka u zadnjem položaju, sad ćemo da provjerimo. Da vidimo da li su na to mislili. 27,5. A dobro, to je opet u njihovim inčima, pa može biti neke razlike. Metak je 22 LR, znači malo kalibarski kako ga mi zovemo, u okvir stane 10 metaka. U okvir stane 10 metaka. Težina je od 800 do 1280 grama. Ja imam ovdje neku vagu kuhinsku i bez okvira je 1100 grama, sa okvirom 1180 grama. Kod njih piše 1280 grama. Dobro. Možda je to zbog neke opreme koja može doći, kao što je ova šina. O njoj ću malo posle. Pištolj je poluautomatski, ali je jako dizajna specijalnog. Baš onako. Inače, ja imam i Glock 17 generacije 4, ali kad pokažem ova dva pištolja nekome, uvijek se svi zainteresuju za ovaj pištolj. Mada je Glock ono popularniji. Tako izgleda.
Proizvođač ovog pištolja Rugera je Sturm Ruger and Company, američki pištolj. Proizvodi se od 2004. pa sve do danas. Znači ovo je Ruger Mark III. Postoje Ruger Mark 1 i Ruger Mark 2. Koliko ja znam, ako nema nešto još između ili ispred. Ali da napravim neku razliku, da kažem šta je između Rugera Mark III i Rugera Mark II razlika. Pokazivač metka u cevi, to je ovdje, to se vidi, ne znam, ćete vi to da vidite. Kad je, evo vidite ovo crveno tu, znači kad je metak u cevi, ovo iskoči i pokaže da je metak u cevi. Znači imamo ovu crvenu, ujedno vizualno može se to vidjeti, ja sam to vao. Inače pištolj sam kupio pre nekih 15 dana, tako da nisam nija toliko vešt s njim što se tiče rastavljanja i sastavljanja, malo je komplikovan za moj ukus, tako da pokazat ću, valjda neće doći do poteškoća prilikom rastavljanja i sastavljanja. Znači, rekli smo ima taj pokazivač što ovaj Mark II nema. Znači, svi Mark pištolji već unaprijed imaju probušene rupe za postavljanje šine na optički nišan. Znači, evo ovdje imaju tu je jedna, dva i ovdje treća, a to je ova šina što se postavlja. Samo malo da nju izvadim. Tu imaju šarafići unutra, da ne vadim. Šina izgleda ovako. Znači za one koji žele, mada mene to toliko baš i ne interesuje, mogu da postave optički nišan. Ne izgleda to toliko ni loše. Ovako se to postavi tu. Znači to tako stoji gore na vrhu. Šta se, znači to je to. Znači ima to već unaprijed probušeno, dok kod ovih mora da se buši da bi se postavljalo. Kao što sam rekao ranije, može da se prigušivač stavi, ovaj nišan se skida isto lako sa šarafićem. Imate tu šaraf jedan koji se odvrne, pomeri se, izbuši se i ovdje se nareže navoj za prigušivač. Kažem, to je dozvoljeno u Norveškoj. Čuo sam u Srbiji da nije, zato naglašao. To je to, da vidimo šta još ima. I dodan je neki novi osigurač koji sprečava opaljenje kad je okvir van pištolja. Znači, kad okvir nije u pištolju, provjerimo, neće. Znači, neće da škljocne. Kad okvir vratimo, dolazi do opaljenja. To je isto jedna novina koju su oni dodali. I da, ima ovaj sistem za izbacivanje okvira iz pištolja. On je premešten, on je kod dvojke ovdje. Ja sam pucao isto iz 2 i nalazi se ovdje. Tako kad sam kupio ovaj, sad kad gađam s njim uvijek tražim dole pa onda idem gore dok se ne navikne malo. Znači on je standardno, kao kod većine modernih pištolja, postavljen ovdje sa leve strane. Znači za dešnjake je pogodan. Sada to, koliko je to praktično, to sad o tom potom. Meni je, moja ruka je šaka, u stvari je malo manja. Znači, meni brže, ja brže mogu da izvadim okvir kada mi je ovdje na dnu. Zato što s ovim prstom prvo izgubim rukohvat kakav sam imao, znači kad sam si namjestio pištolj da pucam, izgubio sam rukohvat, moram skroz da se pomeram, da prstom, znači moram malo da ga, jer suviše je nisko, ova korica je jako lepa, ima ovaj dizajn takav napravljen, da teksturu, da je dosta lepo leži u ruci, ali je izbočen
dosta je izbočen, tako da prst faktički visi preko ovoga i mora da imate malo duži prst da bi to išlo kako treba. A kolike ja to prste imam, evo da vidim i to da pokažem. Znači, evo, ovako nekako da ja to merim. Znači, dođe skoro do 12 cm. 11,5. Znači, to je neka ta mera. Tako da je meni bilo lakše, ali valjda ću se naviknuti. Sad on ima tu još nešto kraće glave, to sam našao gdje ima kraće glave, konusni šarafić. Sad na što su to mislili, to baš nisam siguran, pa ne mogu ni da govorim o tome. Cena ovoga pištolja u Norveškoj iznosi oko 4.500 kruna, norveških kruna, što bi bilo u današnjim evrima 500 evra. Moj pištolj sam kupio, ovaj moj pištolj što imam, njega sam kupio polovnog. On je 2008. godište, platio sam ga 2700 kruna, znači negdje oko 300 evra. Taj pištolj nije puno korišten i koliko sam ga ja pregledao, dosta je dobro održavan. Sad uz ovaj pištolj što sam dobio te neke dodatne opreme, to su te šine, u stvari šina, rezervni okvir. Evo ovdje imaju neki ključići. To su ključevi, neki sigurnosni ključevi. Kad se ovdje povuče kočnica, malo da vidimo, znači mora biti repetiran. Kad se povuče kočnica gore, ne znam sad koliko se to vidi, ovdje ima jedna rupa. I on se gurne u tu rupu i tu se on zabravi. Zaključa se tako da se više ne može doći do pomeranja kočnice. Znači zakočite ga i zaključate. Jednostavno kao vrata na kući. Tako da je to neka sigurnost radi dece ili šta je. Kod nas je u Norveškoj inače obavezan sef za oružje, tako da to meni malo koristi. Ja u sef zaključam i onda, evo ovdje i ovo je dokaz isto da tu imam jedan katanac, Rugerov katanac, vidite da nije otvoren. On služi isto za zaključavanje, sad ću vam pokazati kako, ja moram da otvorim prvo. Samo sa slika sam vidio da je za zaključavanje, kažem nisam otvarao jer imam sef, onda mi ne treba. Držim to u sefu i da vidim šta je ovo. Evo ovo je spalo sad. To inače ovako dođe. Evo ovo je pretrpio već neke. Ne znam, ova plastika je oštećena, mada je nov, mora da je došlo do padova. Sad tu imam ključeve, samo da vidim. Sad možda se neki pitaju kako ću s katancem da zaključavam pištolj. Jeste, meni je isto to čudno bilo dok nisam vidio u stvari način. Pištolj se zaključava na sljedeći način. Stavi se u zadnji položaj, zatvarač. I pošto on ima ovu rupu, u stvari ovaj kanal, to se proturi tu i zaključa se. To tako izgleda. Znači nema više pucnjave, to je to. Znači ovo je original nov katanac od Rugera. Samo ne znam zašto je ovo negdje ušljen, da li je on pao, da li je nešto, vidite kako to izgleda.
da li je pao, da li je pa ova plastika pukla, inače nema veze sa sigurnosti, znači i dalje je sigurno, ništa nije pokvareno ovdje. Znači, radi ovaj. Dobro. I dobio sam ovdje uputstva. Njegov kofer, original kofer izgleda ovako. To su ovi ključići za zaključavanje. Tako izgleda kofer. Sad ćemo to smaknuti malo. Sada da vidimo rastavljanje i sastavljanje ovog pištolja. Po meni, ovaj pištolj je stvarno karakterističnog, interesantnog dizajna i kažem, uzeto je od toga Mambu pištolja dosta stvari, ali je dosta problematičan za rastavljanje što se tiče mene. Ja sam navikao, izvuče se ovo, skine se navlaka i gotovo, kao kod ovog loka što imam, na primjer, to je fantazija kako se to skida. Ali, inače, neki će mi možda zamjeriti što nisam posebno stručan, ali ja nisam stručan, ja sam samo ljubitelj oružja, a neko veliko znanje o oružju ne posjedujem. Pa tako, ako nešto ne znam, nemojte mi zamjeriti. Probat ću, eto, čisto samo da vam prikažem. Pošto nisam vidio da nijedan sa prostora bivše Jugoslavije video, nisam vidio sa ovakvim pištoljom, pa eto, rekao da iznesem to. Šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se kod rastavljanja za ovaj pištolj morate imati alat. Sad, ja nisam dobio ništa, ali ovo mora da se krene od ovoga. Tu ima jedan, evo ako vidite, to se mora izvući. To je toliko jaka opruga ili taj feder neki, ne znam šta ima unutra, taj sistem da se ovo ne može jednostavno izvući. Ne može se izvući, pa ja koristim stara ona spajalica, pa sam ja to savio da bi mogu izvući. Znači, radi se ovako, to se izvuče napolje. Tako, i onda se ovo podigne gore i izvuče, samo ovo mora da uđe dole. Znači, sad ćemo da vidimo. Znači, to se tako izvuče i izađe ovaj deo. Dalje, mora da se izvuče ovaj deo. Znači, ovo je zatvarač sa ovom oprugom. Izgleda ovako. Sad ćemo da vidimo. Nešto neće, ali... Evo ga, izašao. Ne znam, ne ide inače toliko teško, ali evo sad mi nešto. Znači to. Sad, zašto treba? Probat ću da ga rastavim rukom, cev da odvojim od rame. To malo ide teže. Zato sam i rekao, kod većine pištolja ide teže, zato ću da koristim, a šta drugo nego čekić. Samo što ću udarati s ove strane. I on se odvaja. To je to. Cev je stvarno masivna. Evo, može da se vidi koliko je to. Da je stavim na vagu. 540 grama, samo što je cev odavde počinje, a ovo je ovaj deo gdje navlaka ulazi sa nišanom. Ali opet to je stvarno impozantna težina. Ovaj sistem unutra, evo pogledajte kako to izgleda.
sastavljanje. Ima ovdje jedna kvačica, ne znam jesi to vidi, ta kvačica ovdje mora da se zakači za ovaj deo ovdje. I kad se zakači, sad se to mora nabiti nazad. Znači, evo ga. Sad je to došlo nazad. Ja to provjerim obično da li je selo tako što uzmem ovaj deo i od ozgo ga gurnem. Ako sedne, znači dovoljno je otišao. Imao sam problema pre kad sam sastavljao. Neće da se namesti kad ovaj deo nije došao na delić milimetra i neće da uđe. Mislio sam da ne znam šta radi, međutim do toga je bilo. Od onda jednostavno provjeravam tako što stavim ovo od ozgo i skratim muke. Tako, ovaj se namesti deo nazad. Nazad se namesti tako da ovo bude ovdje da stvori krug. Sad tu može doći do... to se vrati nazad. Sad dolazi do procedure, kako bi ja to nazvao. Kada stavljate ovaj sada nazad zatvarač ili osigurač zatvarača, kako bi ga nazvao, znači on osigurava da zatvarač više ne može da mrda. Morate da držite pištolj u ovome položaju, da bude rama dole. To je pravilo. Jer inače ćete imati veliki problema, baš zbog neke male stvari koja unutra smeta. To je jedan mali metalni deo koji izađe i pravi vam probleme. Znači, kad je to izašlo i pojavilo se gore, sada mora da okrenete pištolj naopako. Kad ste ga okrenuli naopako, morate da stavite magacin i morate da stisnete obarač. Samo na taj način će on da uđe unutra. Evo. Inače, ako držite ovako pištolj, to su toliki problemi, neće jednostavno i neće. I neće da uđe i neće. Ja sam se patio 1 sat i po vremena, a namjerno nisam htio da pogledam u instrukcije. Namjerno nisam rekao, ajde sastavit ću ga, i nije mi dao dok nisam pogledao instrukciju da vidim kako se montira. Ali stvarno je komplikovano, da za mene je to baš iznenađenje bilo. Evo ovdje može da se vidi isto to što sam govorio, znači pištolj mora da ide dole, pa gore, pa opet gore, pa... Ja sam se mučio, nije htio da... Nisam shvatio da moram da stavim okvir, to me najviše patilo. Jer obično kad rastavljate pištolj, kad ga sastavite kompletno, onda završite s okvirom. A ovdje je kontra, ovdje okvir mora ući, to me toliko zbunilo, tako da nisam jednostavno mogao da ga sastavim dok nisam vratio okvir. Tek kad sam video da okvir ide, kad sam stavio okvir, onda sam video da je to bilo. I to me čudi kako je to tako napravljeno, ali ajde. Ovaj pištolj u Norveškoj nazivaju Arbeidshest, što u prevodu znači radni konj. Sad možete misliti zašto zovu radni konj pištolj, zašto bi zvali radni konj. Zato što je toliko izdržljiv i toliko kvalitetan da možete tući sa njim baš puno metaka. Zato sam kupio, inače ovdje
imam oko 17 kg municije. Evo. Pogledajte, to je. Evo, oko 700 grama je jedna kutija. Imam 5000 komada, pa potrajat će jedno vreme. CCI municija. To su takvi neci. Znači, to je taj malo kalibar. I to vam je izuzetno dobro. Svaki ljubitelj oružja bi trebao da ima jedan 22 mm. To vam je stvarno za trening dobro. Da se utrenirate, pa kad pređete na veći kalibar, da imate osjećaja i znanja. Još na kraju htio bih da vam kažem za sve vas ljubitelji oružja. Predlažem da pratite na Facebooku jednog našeg mladog čovjeka sa Facebook imenom ili nadimkom Jugovojnik. On se stvarno trudi da nama svima koji volimo oružje daje opis oružja do kojeg on može da stigne i do kojega može da jednostavno nađe da bi ga opisao i pokazao. Također preporučujem da u YouTube ukucate uvod u udruženje oružja slobode, pa da pogledate njegov video kao i njegov dokumentarni film Put ka slobodi i bezbednosti, isto na YouTube. Momak se stvarno trudi za sve ljubitelje oružja, bilo bi lepo da vidite, naročito vas koji živite u Srbiji, on se bori tamo za prava da se to malo, da se olakšice te naprave. I ja sam u Norveškoj, tako da ja nemam nekog uticaja, ali eto vi koji ste tamo, zašto se plaćaju tolike velike godišnje te pretplate na oružje, šta ja znam, ne znam, tu je nekoliko hiljada dinara, šta ja znam, samo zato što jednostavno želite da imate oružje, volite da se bavite s tim, da se bavite gađanjem ili da ga imate radi sigurnosti samo u kući. Tako da, eto, toliko od mene. Jedan sljedeći video ću da napravim sa tim mojim Glockom 17 generacije 4, uskoro, tako da možete i njega da pogledate. Kažem, nisam neki profesionalac, nemojte mi zamjeriti ako je bilo nekih propusta, sigurno vas ima što gledate ovo, naravno, više upućeni u oružje, ali eto, to je od mene bilo toliko. Hvala još jednom na gledanju i prijatno doviđenja.